Arthur Pauli Konsyal mo, konsyal ko, konsyal ning masantol. Arthur Pauli tunay konsyal ning bale, malagot at malingap. Ang ninay konsyal balen, masantol kedi Pampanga. Arthur Pauli kailangan ning serbisyo, kailangan tayong masipag, kailangan tayong matapat, lalo na king gobyerno, king konseho. Arthur Pauli kailangan ning masantol, kasipagan para kay kakamo, lugod at lingap king pamilya, lalo na king proyekto. Arthur Pauli kailangan ning balen masantol, kasipagan para kay kayo, bekatamu itang lugod na. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli kailangan subok mengayasahan, lalo king kasipagan, ketiking masantol Papangga. Arthur Pauli subok mengayasahan, kabalen masantol, lingap at lukot na pa. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli serbisyong tapat. Arthur Pauli subok mengalapitan king konseho. Arthur Pauli kailangan, Arthur yang making sikan, lalo na king kasipagan, keti balen masantol. Arthur Pauli kailangan, kamu nga subukan, sa guliming alapitan, serbisyo ating gawa. Lilingap ka rin senyor, lilingap king pamilya, lalo na ka rin kabataan. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli yang kailangan kamu king konseho, duniming asubukan, numero 13 king balota. Arthur Pauli konsyal kamu, konsyal Arthur Pauli kailangan kamu, duniming alapitan, subok ming maaasahan. Arthur Pauli kailangan, Arthur Pauli numero 13 king balota. Arthur Pauli subok ming alapitan. Arthur Pauli king kasipagan at tapat king obra, lalo na king konseho. Arthur Pauli tuming alapitan, kapatad, kamag-anak, kabarangay, ngenina ang nina hindi katamong konsyal balen. Arthur Pauli subok ming alapitan, ang ninay konsyal kamu, subok ming alapitan. Arthur Pauli kailangan, subok ming alapitan, lalo king ating problema, lalo na king pamilya, senyor at karing kainakan, lalo na karing kabarangay. Masantol, Pampanga, Arthur Pauli. Ayan tabi ning memalen masantol, tunay pong malapitan, Konsal Arthur Biray Pauli, number 13 king balota. Balaning masantol ining kailangan, ting boses na po